Ay nasaya at magta nakaumay kayo dito kasar ni Nilson. Sana ko mga umay. Yung kayat ko ang makita't inasawa ni Nilson. Apay, di mo nakita ay itay nagmarcha iti angtar. Jak unay naming mingan tadayo. Ang mumut kanya ka, nakapsutan na giti matak. Ay, kanya ayat nilangan na. Ay na, jak man amo ko ni Nilson. Noan niya tikinay kayat na itinay ta babae. Apay kaya. Ay kat umasidag ka, tayong kakitaan. Asit gam, taming mingam anaimbag. Ay, jak amo. Jak amo, noan niya mo ti maibagam. Ante, adda ka kayam dito eh. Dadasawa pa, Nilson. Agnak-nakam ka. Ante, yam amok kada kayo ni Mrs. Kaw. Piso ni Reyna. Hello, auntie. Reyna matgayam ti kaalasan. Ante, nangan kayo. Ay, sige, itainak mga nag. Dito kayo. Han? Apay, asaan man lang imisab kanyak ni auntie? Bayamon. Mabisin la siguro. Umay ka. Asikas punta dagiti bisita. Anya ti makunam, di asawa ni Nilson. Ay na, pudno di kinunam. Awan apulos pintas na. Kunak tumot kan ka. Nagalas. Ay, nangisit pa'y kiti Anya puliday ta. Jakman amaw ka ni Nilson. Ay nasapay la kumaata saan to nga umala dagiti anak dakin ko na. Ay, una yan. No umala da amin, itiday siya babae. Sapay ko na daan napig sa tidara dagiti nala sa tata. Ay, nagkuna. Adaw tinakanga. Ay, unay mo't no kastan. Jak makapangan. Ay, apay ngay. Gapo ka day, takas day kirupa, di manugang ko. Ay, awanan ti ganas ko. Iso amang isupo taklaang ang tiyawid ko. Ala, ikangarudan mang isupot iti awid mo. Adaw, ti iga daw. Nang kita kalata, iti mabalin mo ayawe. Nay, apay nga taimay kamatanagid da. Ay, anya pa'y laaya, ti kayat mo nga ramidak ijay. Makis-istorya ka kumapay mo't aka ni manugang mau. Di mo to pa'y amo tinagan na. Anya nga minin ay adi imbaga ni Nilson kanyak anagan di misis na. Reyna! Ay wan gayam. Reyna! Ay, awan lat ganas ko ang makiistorya. Di mo mat ipadlaw asaan mo akayat jay manugang ta. Ay, jak nga rod kayat tilangana. Saan kakadiakas ta? Sikati mapan ijay. Tain ka makiistorya no kayat mo. Basta, awan ti istoryaag. Ala, dumandan ka kitay, tamaturog ako. Honey, apay ngay akas niya dagiti kabagyam kanya. Apay aya? Kasla sandak mo takayat. Pilay bagbagam. Madlaw ko laang matang. Di da pa'y umisam mat. Saan ama nag-isam ni nanang? Ni antim ngay. Nakarkaron Managkusilap kit di dayjay Kasta ka di? Isosi ka. Amok ama nag-isam ka. Isosi kan ti umisang. Oray no kusilapan da. Wen. Ano sa mun Tamok mo't anaanos ka. Pasensyakan pare Nilson. Sa anak-anak ka-atindar iti kasarmaw. Naira na ngamin na ospital ni Mrs. Kaw. Okay lang pare. Mawatan ka. Nakita jay picture yo kan ni Mrs. Mau. Ay wen ta impos na kay. Dayjay gayam ti Mrs. Mau. Apay pare? Awan pare. Nasingpet ti asawak. Kain man nakaawat. Mas daawak man. Nagpipintas dagiti X Mau. Nagpupudaw da. Slender ti pamagida. Anya ita pare? Kwa pare.
Jack agoy uyaw. Pare, ay na. Amom. Biktima ak iti ayat dagiti napipintas nga ex ko iti pare. Ada ka dita kinukwartaan dak. Ada ka dita ato timer. Kat ni Mrs. mo ngay. Anasingpet ni Reyna, pare. Awan ti makunak iti ugali na. Saan man napintas ti langana, angam, napintas mo ti ugali na. Umay ka makimisa, lakay. Tsak pailaang makapag na. Nasakit lat tatoy sa akak. Alang araw, inakdagasan ni Manang, tamapan kami makimisa. Ay, no awan laang ti an-nayak. Umayak ang makimisa. Saanan? Adda ka na alinutok. Kinalubak iti kusina. Sa anak pa'y ang mabisain. Ay, kat no mabisin ka, mapan kalat tamangan Wan, di nakpakadanagan. Anya day talot-lot, wam, han. Agbekak man iti tinapay. Taidagas tayo ton madamdamay ti ayan datatang kan nanang. Para kada kawada day ta? Wala. Tapno maamuan damat at imisis mo kat nalaing nga agluto. Ay, nagmayat man. Barang no iti day ti nga aramida, agbalin kami na close. Apay, saan kayo ka di aklaus? Ay na, marik na kasandak akayat. Iso asya kung ti makiklose kadakwada. Ay na. Ay, Manang. Kitaim ka di day dyan, babae. Ayan na. Diyan nakalabaga. Apay aya. Karup-rupan ni Reyna manugang ko. Ayaw. Kasta dyan bibig ni Reyna. Puskaw. Agoyaw ka man ako na. Ay, kasta latin yan. Ada nga rin makitak adilawag. Kan ibagbagaklaang mata. Kagap-gaputay gisimbahan. Agoy-uyaw ka man. Ay, pakawanan nak ni Apo Diyos. Ay, nakitak lang amin day dyan akarup-rupa dyan manugang ko. Balagawid takit ay ang mga norto daw. Ay na, itak lang ang nakaraman iti kastoy at tinapay. Naidumdum at tiraman na. Magustuhan nyo kadimat laang, tatang? Wan, awan pa'y tinakaiturad anang regalo kanyak iti kastoy at tinapay. Ni Reyna tinagluto ni day ta, tatang. Aya, kunak man no ginatang yaw. No magustuhan nyo, di kanayon kayon ton nga iramidan iti kasta at tinapay, tatang. Ay, nagsayatan. Nalaing kagayam nga aglutaw, Reyna. Culinary arts ay nadal na, tatang. Anya day ngay. May papan iti panagluto, tatang. Kat ijay 5-star hotel ti pagtrab-trabahuan na. Nay, apay ajak amu day ta. Kahit di kayo ngamin nagdamdamag, tatang. Di magasta Nelson kan Reyna dito'y balay, bakal. Kay, May dak inik kan iti naimas at tinapay. kay, Kaya't mo aramanan. Adapay na batay. ay, sa anak nga agraraman. Na, inluto day manugang ta. Ay, sa anak nga ron nga agraraman. Makaamu ka ano saan mo akayat aramanan. Kukwak laang. Kanam lang Kabailak mo ti gumatang iti tinapay akanak. Unay kan aya. Ay, aging gaita. Jakpay na maaklon aday jay asaan anapintas a babae ti inasawa ni Nelson. Nagwapaw jay anak ko. Karo-pro pati artista. Angam, day jay a babae ti inasawa na. Hello? Hello. Sino day tao? Ni Nelson day to, antay. Imawagak, tapno kablaawan ka iti happy birthday. Malagi po ti birthday. Ay, kiwin, antay. Apay kumamalipatak.
Ay nakaanakan, imbagpay kan kata malagip mo ti birthday. Dagiti kakasinsin mo, ay nalipatan da kon nga inada. Yan ti mo, tagsinti man ako na kon. Ay talagamot nga man, gaputada yun ti ayanda, kanadan bukod da pamilya, sanda ko na malagay. Ay, antay, umay kami dita balayaw. Sino nga iti kadwam? Ni misis ko, ah? Ay katumay kayo, Alang nga rod, urayan da kamay, tada irigalo mi kada kayaw. Day, sino nga tinangaramid iti day taakay? Ay, siyempre, ti asawak. Wan, siyak auntie. Ay nagmayatan. Italaan na adda anak iti kay iti birthday. Ay, dahito yakin na bakit ka? Happy birthday, auntie. Ay, nadungo ka mo't gayam rin na. Allah, agwa kayo matan, auntie. Ay na. Basta ngamin ni Antek, nalakang agsangsangit. Allah, di ka nagsangit, auntie. Birthday yu ita. Rumbang laing anaragsak kayo. Lumuklok magka, paray. Ay, ka na. As-asikaswan na nga ron ni misis ko. Ay, imbag ka man, paray. Kay, sika nga eh. Kanayon ti apa may kanimesis ko. Mrs. number 1 no Mrs. number 2? Deta nga ron ti parikot ko ita, paray. Duwada nga agpaiso. Ang awan mo tinasaya at ti ugali na kadakwada. Ha? Agpada da anagur. Ay na, kaasi ka man no kasta pare. Imbag ka pa'y, pare. Tanaanos ni misis mo? Ay, uwan na. Isu apulos, ajak isukat iti sa balay ti asawak. Swerte ka, pare. Takas ka ni Reyna tinaasawa. Ay nading ka. Naramanam la ko majekek nga inaramid ni Reyna para kanya. Asinaw, tinangaramid iti cake mo? Ni Reyna. Di manugang ka? Wun, kat na imay da ijay balay kin ni Nilsaun. Isuda tinangisagana iti birthday. Bakbakatan kan manang. Agkik ka pailaan. Ay naading ka. Naragsak gayam ti maadaan iti cake iti birthday. Uray bakit kan. Jak mala na padasan ti kasta. Ay na, nalaing gayam nga agaramid iti cake ni Reyna. Kasta aya. Jak pa'y ngamin naraman anti naramid na. Nalaing pa'y nga aglutaw. Isuan ni Nilsaun, lumuklukmag. Apay adi mo kayat ni Reyna, kat nasingpal. Ay, saan dang agbagay ka ni Nelson nga anak ko? Kita umot ati lang ada. Kino kas lagkarkaraw pa damot tayo? Ay, saan? Ito lang, mapasamak ti kasta. Aklunong kit din ni Reyna manugang mo. Ay, jak kayat manang. Kino dandanikan san maadaan iti apukaw? Ay, saus! Na, apay nga isaus. Ay, sabay la ko ma. Tasaan nga umala ti anak da ka ni Reyna. Ay, Sigakit di mag. Saan aya, anabayagan nga arapaap mo ti maadaan iti apukaw? katuay. Oh, dahito yan ading kaw. Matungpalan ti arapaap mo. Ay na. Apay ayang nga umanisam ka dita, lakay. Anya aya ti isa, ma'am. Indagasan nakmanan itay ni Reyna iti kwartak. Manaw? Aw, daytoy aw. Aw. Nanay. Sagsasangari, bumat da ita ipakpakitam. Igatang ko kano iti agas kaw, kan kayat ko akanan. Apay nga'y asikalaan. Di mo matkay-kayat, kasano nga ikan nakangay. Adan ajak kayat, nukasta. Pakitaamat nga amin ay tinasayaat, tapno ipatag na kamot jay taaw.
Kasaritak ni Nilson. Pilpilyan dakit din, ti ikanda. Ha! Siyak nga ina na nagrigrigat kan kuana, ti di na ikan. Basta siyak, adda kwartak. Mas daawak man. Kelaad meten anapukaw, dagiti marikrik nak nga ot-ot iti bagay. Yeah. Kasjay kayam dagiti anak ta. Ha? Adda favoritism da. Sige abakhet, tamapahanak ag sukat. Dagasen nak ni Nilson madamdama. Adda kanong amin papanan may bakhet. Dua kayo laan. Una, dua kami laeng. Agbati ka manen bakhet. Na, umay ka agluto dito'y balay? Wen nanang, tapno da kadwayo. Jakmat ka sa pulan ti kadwa ka. Kaya't kayo nga rod akadwaan itangaal daw. Kan, ada itad ko kata kayo. Daytoy Anya daytoy? Aritos, nanang. Nagapo iji Saudi dayta. Ipadas yuman ket di? Sige ipadas ka. Ay na. Ay, kita agman iti sarmeg. Ay na. Ay, bagay ko Bagay yu talaga. Kan 24K dayta nanang. Ay na. Agyaman Reyna. Ay na. Italaang anak ka arito sak iti kasto ikang hina. Ay, kaya't mo, tagluto ak iti ginataan nga special take. Ay, awan ananang. Ramanak man mo ti specialty yo. Ay na, agyaman manen iti na ito'y aritos nga inten mo. Talaga anangina na ito'y isong agyaman unay. Nakita mo ita bakit? Nasayatan tilin na ganyaw kan ni nanang. Wan nga rod lakay, kung aktumot namin kan ka, agaramidak iti pamuspusan, tapno kayat nakton ni nanang. Kain talaga anasingput ka bakit? Kain daytoy tilaglagi pong bakit? Awan ti agtalay na ed anatangken apuso, iti nasaya at apan nakitao. Isungay tultuloy mo ti kasta kinasaya at ti ugalim bakit? Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita, anaadaw iti pagsasao ako nana. Awan ti agtalay na ed anatangken apuso, iti nasaya at apan nakitao. Tampok dito'y programa tayo. Ay sus! Nagalas akitaon di asawa ni Manang Carmen. Ni kadilyaw tidakdakamata lala. Ay, wan, tatang. Nakitak itay anak kapayo nga nagpadaya. Nagalas tila nga na anak kapayong. Apa anak ko naman nagalas tilanga na. Ngamin, kaslauong amang magna. Anya? Uyaw man nilyon nga asawa ni Manang mo Carmen. Gaputa nagbasit a tao, uyaw maon. Mas daawak mo't kang ni Manang Carmen no apay akinayat na day alyon. Saan da agpada iti kinadakkel? No sa anak ngagbidot. Nasurok nga upat la apulgada ti kadakkel ni Leon. Idinto ta nasurok alima apulgada ti kadakkel ni Manang Carmen. Iso nga rod matikinayat ni Manang mo Carmen. Saan mo't anataar day alyon? Ay, no apay akinayat ni Manang Carmen. Saan mo't abak nang? Jaklam mo ka ni Manang Carmen. Ay, kasla may ibusan iti lalaki. Ay, lala. Di mo man babalaw ni Manang mo Carmen. Lala, bakal. Oh, makitam da ito'y asawak, tatang. Maskulado, gaputa bodybuilder. Ah. Oh,
Apay asap sa pulan nak, Alex. Dumawatak man iti pagpletek amapan i-JJ, Lala. Mapanak man ag-workout. Sige, mabit lang, taikan ka. Ha? Ne, makmakan man ang tinsangpot mo dito'y balay, Leon. Wan bakit? Napanak namin nagsibog iti mula datata Martin iti bangkagda. Kat at datangdan ko. Ingatang kumatan iti makmakan Ay na, dayta, katikay kayat ko kan ka, Leon. Nalaing ka dumiskarte. Saan ta mabisinan? Sadot lang a tao dagiti mabisinan, Carmen. Saan ko nga ugali dayta? Ti kayat ko, adalat ta masapulak. Saanak ngagpilpili ti trabaho. Mabitlaan nga ro, tay nakisaganan dagitay makan ijalamisaan. Aglang lang tan amangan, lakay. Nagadumeten amakan diti balayo, Carmen. Wan tatang, nagagat ngamin ngagsapol iti kwarta ni Leon. Uwin nga raw. Di kay mapukpukawan iti kanain. Kanayon latang nga dakarga ti kaldero yo. Siyempre. Tinasaya at agao kayon iti sidaan nyo kaninanang. Sana bale, taadumot day talinutok asidaan, tatang. Ay, kababay na sa amat no sakpay lati aggao. Kasano nga ino adugayam tinaalak. Saan aparikot, tatang? Kan lukatan nyo ti refmi. Napno day ta itinagado ang masida. Ay, lukatak man nga agpaisaw. Ay na. Ay, napuno nga agpaiso iti makmakan na iti refyaw. Adda ka karnit baboy, karnit manok, frozen foods, adda pa'y fresh milk yaw. Wan tatang, gapo day ta kanilyon nga asawak. Ay, bilibak a talaga iti asawam. Basit a lalaki, ngam nagagat nga agsapaw. Ala tatang, mangala kayon iti kayatyo di taref. Anya? Wan, sigurado nga men ano sumangpot nilyon dito'y balay. Adaman imutnan amakmakan. Itay kami pa'y kinitatang yo dito'y balay yaw, Lala. Awan ka day, ti maipasango yo ang merienda. Ay na, nanang, tatang. Awan ti pasangok a merienda kada kayo. Tawan pa'y matipanggadan ni Alex nga asawa. Anya? Ay, nagdakkelan na bagay. Ngam awan matgayam panggedan na. Kwa, tatang. Idi na minsan nga aldaw, imayak ditaw. Saan met anapan nagsapul iti panggedan ti asawam? No diket napan nagpadakkel iti bagi na ijejem. Kasta nga minti pagusman na. Ay, bakit? Agawid tan. Ha? Apay ngaganat ka nga agawid talakay. Ijay talangin balay ngagmerienda. Awan ti manamnamata ditoy. Lalabagan. Kita ang timasal ko. Di makkel manang gaputan naggapu aki JJ. Ha? Ay, win nga agpaisaw, Alex. Ay, nagdadakkal dagiti muscle mo. Ay no, at timaer ka. Deto'y pay bagan. Kita ang pay ti abs ko. No. Ay, wow! Nagpintas ti abs mo, lakay. 6 packs ako nada. Ayun, abagat. Kita ang pay ti tresip ko. Nagdadakkel siga. Ay no, win nga agpaisaw, Alex. Deto'y pay, Lala. Kita ang tibay sip ko. Nagdadakkel mag. Ay na, makapainlove ka talaga, lakay. Ay, nagmacho ka. Ay, uwan gayang bagat. Mabisinak ah. Adda ka di makan analuto. Ha? Ay, kwa? Awan pa'y nalutok, lakay. Anya? Apay adi ka nagluto ngay. Ay, awan mo ti mailutok. Tanaibusan ti kwarta ka pinaggatang mo iti vitamina. Ha? Manang Carmen, kaslasaan a maibagay tinagan ni Leon nga asawam. Ha? Apay anay bagam day ta, ading Lala.
Saan ka day nagdakkel tilyon nga ayo? Kunada pa'y nga rod nga ari iti kabakiran tilyon. Idinto ta nagbasit mo't alalaki nilyon, ti asawam. Talaga asaan ang maibagay tinagan na iti kinatao na. Ha? Tirumbang ko maanagan na, marabutate, gaputa nagbasit. Di ka man agoy-uyaw di talala. Sa anak nga agoy-uyaw, manang. Pudnumot nga na nagbasit nilyon. Di naklatultuladan ang nagtaor ti asawak. Nagdadakkel ti masel na. Ha? No idilig ko ni Alex kanilyon, kasla dudon laang amayabay itinwang. Anya? Tatang, nanang, Ah, day, si kamagayam liyaon. Wan tatang, at do'y tisidain nyo kininanang. anya ngay dagito asidaan nilaon. Karnit baka, nanang. Anya, nangalaang ngay dagito akar ni tibaka. Napanak timulong ang nagparti iti baka di abagatan, nanang, tatang. Ah, Dagadutin dadabi ngay ko. Iso nga ikan kayo matin iti sidain nyo. ay na, agihaman kami kinitatang yaw-yawn. Ayun na yan, nalaing ka talaga adumiskarte iti biyan. Awan anyaman na, nanang. Kasano kayon kini Carmen nga anak ko? Awan samat ang timbati masidaan nyo akarnit baka. Adda, tatang. Agarup 5 kilo akarnit baka ti adda ije balay. Lumabasak pa dito'y parangan, tatang. Ngay, nakapurma ka mat, Alex. Sa dino ti papanam. Sa dino pa'y kumangay, tatang. Mapanak manan agpadakkel iti bagay, JJ. Aniya? Aday talatan ti amom nga aramidain. Imbes ko mapan kagsapul iti panggadam. Ay na, tatang. Saanan ang masapul pa'y dayta? Adamot nilala pagdawatak iti kwarta. Ha? Mangnamnama ka kinilalang anak ko? Wow, tatang. Kat no maragragsakan nilala, no makita na tinagdadakkel amasal ko. Aniya? Sige tatang. Lumabasak dito'y paraangan yaw. Ay, anyaman ang tikat katawaam di talala. Ni man leon nga asawa ni Manang Carmen, tatang. Tanya ko mati nakakatkatawa kan kuana. Ay na, nakasusuon iti labba nagpadaya. Awan mati nakakatkatawa kinilyon. Kamabay akat katawaam. Ay na, tatang. Nagalas akita unti lang ana. Taapay. Kasanumot ngamin. Kasla tamtaks amagmag na. Anya? Oy, Lala. Sana balay ta nagagat ni Leon. Saan ang mabisinan ni Manang mo a Carmen? Ha? Daytoy titandaan na mapagsasao. Saan to nga agbisen ti asawa ana diskarte? Adula amin dahi ta pagsasaw, tatang. Anya nga dula amin? Oy, Lala. Damagak man daytoy. Adda ka din insang pet ni Alex amakan dito'y balayaw? Sumbatan nak! Day talingat na ti amok nga isang sangpet na dito'y balayaw! Naibos mo't adagos ang jilakom anatang, Leon. Wen bakit? Diskarte lang dayta. Awan pa'y 30 minutos, anapan ka nagisurusur iti lakom anatang. Ngam naibusan? Di kan mas daaw, Carmen. At iti kwarta naglakwak. Apay nga itad mo amin kanyak day takwarta, Leon. Mangala ka mo't iti kwarta ma. Saanin bakit? Awan mo't lati paggastusak. Kukwam aminan dayta naglakwak. Ay na,
Talaga nagsingpot ka nga asawa, Leon? Wen gayam, rumwarak matla dagos. Imutak matla to'y labba, anang ikabilak itinatang. Ni isa din ti papanam. Mapanak agparti iti talo akalding iti amyanan. Agkasangay ngamin di anak ni Tata Damian. Aya? Wen bakit? Sakmati na yabantang agparti iti kalding, kan agkusiniraw. Iso ang mapanakon, takababain no maladawa. Tatang, mabisinak. Adda ka di si daan nyo, dito balayong. Ay katanda Saan kami ama ibusan iti sidaan kininanang yaw? Ha? Apay anak ko na ayo ti kasta? Kanayo namang idagas iti sidaan may ni Leon. Ado ti sidaan may, tanagaget je bayaw mo. Anya aya ti si daan nyo, tatang. Adda ka kaldireta ken papaitan ti kaldeng. Anya? Ay, nag-iimasan, tatang. Ay talaga Ni payan Leon tinagluto iti kaldireta ken papaitan. Aawon gayam. Itaman pa'y nga umay ka makipangan dito'y balay. Ayan ni Alex sa maskula daw. Jak amaw no sa dino tinapanan na, tatang. Saan mo't nagpakada itay kanyak? Napan siguro manen ijay jem nagpadakkel iti masal na. Nay, papanamlyawn, adamot imot mo aram yan tam. Mapanak ag karpintiro, nanang. Kabailan pa'y tagkarpintiraw? Wen nanang, nalakalaang day tangaramidan. Adda ngamin nakita ka nakapaskil ijay ili akasapulan dati may sa karpintiro. Pinadas ko tinagaplay. Imbagada mutin mabalin kon timang rugi. Kaputag kasapulan dalaunay. Ay na, kasla mo mo't amin na klase ti trabaho, Leon. Saan mo't nanang? Basit laang tinasursurok? Mapan ka nga rudan ba raw? Ang mga numala daw kan iti papanam. Lala bakit? Ada akong. Agyaman nagtasimmangput kamot laangan, Alex. Madanagan akon. Gaputa saan ka nagpakada itay kanyak. Nagsubliak ngamin ijay Jim itay, Lala. Oh, kita ang manandag iti masal ko. Ay na, nagdadakkel nga agpaisaw. Katuan na. Oh, kita ang daytoy abaga kan bukot ko. Nagdadakkel ti masal na. Ay na, nagdadakkel, Alex. Uray dagiti gurong mo, adamasal na. Lala. Nagtaurak nga asawa man niya. Wen nga rod lakay. Ay na, sikang ti katauran dito lugar tayo. Gayam, Lala. Nakaluto ka din iti kananta. Saan pa'y? Apay nga'y? Awan ti igatang ko iti kananta. Anya? Mapan ka pa'y laumutang iti tersena, iti kayat mo asidaan. Ay, anya matan. Tunggal sumang putak dito'y balay. Awan tinaydes aramakan. Ay, awan pa'y tiganas. Ni, tatang, nanang. Adda kayo matgayam dito'y tsindaan. Wen baraw. Umay kami makitsinda kininanang yaw. Ay, si kamot gayam day tabaraw. Wen nanang. Umayak makitsinda iti abastumi kini Carmen. Mabit lang tatang, nanang. Apay baraw. At iti limagasot. Inayon nyo apaggatang nyo iti sidain nyo. Ay sus, nagadunday ti limagasot nga inted mo, baraw. Basit la day tananang. Nalakala nga sa pulin ti kwarta. Masukatan tumanen inton bigat. Tamapanak manen makipurdiya. Nalalakay, agbusog ka. Kakaiso na nagadot isidain ta. Ay katuwa na bakit? Ay, duwatang agbusog. Ay na. Naglaing at talaga milyon ang manugang talakay. Nalaing nga agdiskarte iti biyang. Saan ang maibusan iti kwarta? Kanayon nga adda iti bulsana. Nanang,
Tatang, Hmm. simro kaklatan dito yung balayo. Gaputan nakalukat mo tiri daw yo. Ala, umay ka anak ko. Kapag iso amang mangan kami kininanang mau. Wen tatang. Apa naglugaab ka nga ay? Apayan na nakaw. Nagapa kami ni Alex. Ano na? Abay nga ay? Awan kami ng timaisang. Kung may gatang mi timakan. Daytan jay bagbagakan ka anak ko. Agbisin kayo nga agasawa. Hindi wala tultuladan nilyon ana diskarte. Oy. Ulitak man din taimbagak idi apagsasaw ah. Saan to nga agbisin ti asawa ana diskarte? Kas talatibiyag. Ay, Amo kon ti aramidam, tapno saan ka nga agbisin itidan na ni Alex nga asawam. Anya tatang. Kurabam, dagiti nagdadakkel a muscle na, tapno mabusog ka. Bayaw! Agbalbalsig kamot gayam. Ay, un ipag. Ada ka di bagam kanya? Ay, busy kamot gayam, bayaw. Agpakpakaasi ako makan ka nga imanehong di kutsime. Agnabiit mapan ko gatangan iji ilay. Ay, kasta ka di ipag. Alang ron. Urayan na ko ni Jibalayaw, tagpuli sa labi eh. Ay, agyamanak na road, bayaw Waldo. Imaneho ka nung kotse ni ading mo, baby. Iso nga, nagpulis ako na. si kamanan ti mangimaneho iti kotsena? Saan mo pa'y analpas di balbalsigam? Mabitla siguro ang mapan gumatang iti masapsapol da. Ituloy ko yun madamdamat agbalsig ba kahit? Una umutin di kabsat ko ngam ti trabahom dito'y balay. Bakit? Jak kayat nga dama ibagadag iti kakabsat mo kanya. Iso nga naman niya mo't ipatrabaho da agad aramidag ah. Pimanaw ngamin di asawa ni baby. Gaputaad da sa andaan nagkinaawatan. Ita, sikat agmaneho, iti kotseda. Bebe amlata ka din. Tinapatag, makatulong nga kinawan ti sabali ang maibagada kanya. Ay, mabisina kon. Nagbayag matan arumor iti day tamon ni pagbebe. Sapay nagaduti na bati at trabaho ko di balay. Kita akman ti oras. Talo nga oras ko gaya man nga agur-uray. Ay, sa dinong iti... ay, aday tama gaya man. Ison ti agturong diti nagparkingak. Ang awan mo't imot na ginatang na. Anya nga iti inaramid na dita mall. Tapay ang nagbayag. Purayak latan. Ay na. Ay, agyaman nak. Nakapanganak mo langan, Rime. Apay, di nakapinakan ni baby akabsat ko? Talong oras yun ili. Saan nga rod? Nabisina na ka talaga ng ururay kan kwa na. At anya ngay dagiti ginatang na ijay mall. May sa lipstick, kan sabon, pagpapudaw. Day talaan tinapan na ginagara ijay mall kat bimayag kayo iti talong oras. Ay, diya ka mo iti day diya kabsat mo. Kunak ano, mabiit kami lang. Tayo sumatimbaga na. Aglablabusan day a baby. Isumat lagayam a pinanawan ti asawa na. Gapo iti kasjay nga ugali na. Naglay nga gibaon. Imbag kumamot no addatangdan mo anang imaneho iti kotse na. Baybayam ka din. Tinapatag, nakatulong akan kwa na. Wen angam nataktak ka iti trabaho. Ado pa iti mabalin mong aramidan dito balay. Di ka lata nagsasaw bakit? Nasingpot ka ngamin unay ka. Iso analakada ka nga ibabaon. Ulitak manan nga ibaga bakit? Makibagay ka dagiti pamilyam. Tapno awan ti ibagbagada kanya. Nagamidak iti kulungan ti manok. Sayang dagiti kayo. No maitambak la di taigin. Ay, haramidak laga na kulungan ti manok ko. Waldo! Ay! Da kayo magaya, tatang. Wan Barok!
Adamat gayam ti aramidam. Uintang, agar-aramidak iti kulungan ti manok. Apay, aday bagayaw? Kumaa, ngambisi kamat gayam. Bagayaw latan tatang. Anyang aminday jay aya? Imanihom ko majay tricycle may. Dadamapan ko gatangan ijay ilay. Ah? Mabalin ka, day? Sige tatang. Ituloy ko inton madamdama ti aramidak. Itulod kayo pa'y nga rod, iti papanan nyo. Ay na, agya manak, baraw. Nay, nakapulis ka manan, Waldo. Adda ka di manan papanan ni baby akabsat ka? Ni tatang ti masidig kanyak itay. Imanihok ka no ti tricycle data at dabiit gatangan na iji ilay. Angam ka sa nun jar aramidam akulungan ti manaw. Kaya ituloy ko inton sumangpeta. Ala, mapan ka nga rodan. Ang mga nuur-urayan na kan ni tatang. Uwan bakit? Tatang, kunat no iji ili ti papananta. Dito'y matpalutan. Juan Waldo, di mo ibagbaga ka ni Rimay nga anak ko ang makipalpaluta. Anya? Agungat dayjay no maamuan na ang makipalpaluta. Limad lang tiyo umay ko ditoy. Sano nga rodin tatang? Panawan kan dito'y palutan. Tadupay ti aramidak iji balay. Ay, di ka pumanaw. Awan ti pagluganak nga agawid no panawanak. Nagsubyak lang tatang. Managkunak, mabayag ka pa dito'y palutan. Ay, saan? Urayan na ko, Waldo. Dito'y tan nga agbalmalaw. Anya? Kunak man no itulod mo laang ni tatang igay ile. Ngam apay arabi imot na nagawid kayo. Bakit? Langampay tinabamban no. Anya ka di ayati inaramid ni tatang igay ile. Ha? Ay, kwa. Adala kinasarita na nga mamuna, bakit? Anya? Nakisarita laang ngam nadanon nyo ti rabi eh. Ay, huwag bakit? Makabanog magamit aguray aging gatrabi. Diyak pa'y naituloy ti aramidak akulungan ti manok. Ay, una yan da ito'y apanang singada kan kawaldo. Imbag kumamot ano sukatan da ti bambanog mo. Bye-bye amlatan, nga oray di da sukatan ti banog ko. Tinapatag, makatulong ak kadakwada. Tanda niya akong nalpas dito aramidak akulungan ti manok. Nalpas ko kumaday ito yan, no di naksiningan ni katugang ay di kalman. Nagmalmalam kami kit din iji palutan. Bayawan daw! Hey, sika magayam, payaw jujaw! Wen, bayaw! Oh, busy ka magayam. Ay, wen. Agar-aramidak iti kulungan ti manok. Apay, aday bagam? Dako mabayaw, ang busy ka mat. Ibagam latan. Anya nga minday ta? Saan ka di nga mong tagpukis bayaw? Ay, wen bayaw. Amaw. Ang saan ako na nga expired. Apay na damag mo? Ipapukis ko kuma dagiti talo aputot ko bayaw. Anya? Nagpuskol nga minan dagiti buok da. Nagninaman nga min ti bayat ti pukis si Ili. Iso si kalaangan ti mang pukis ka dagiti talo aputot ko bayaw. Ha? Oh. Mabalin ka di bayaw. Ita ko man, tada papanan mi nga aga-ama. Sige. Ituloy ko itong madamdama ti raramidak. Mabait lang nga raw. Inakalaan di kartib apagpukpukis ka. Nay, apay day takartib apagpukis. Asino ti pukisam, Waldo? Dagiti putot ni Bayaw Jojo. Mapanak iji balay data pukisak dagiti ka anakam. Kasanon jar aramidam akulungan ti manaw? Ituloy ko to ay itong madamdama. Ay, una yan. Di mo matlamalmalpasan ter aramidam. Gapo iti panang singadakan ka. Bay amlat ta ka din. Tinapatag makatulong ak. Kinawan ti maibagbagada kanyak ana ikamang. Bakit? Ay, nagsingpot ka talaga, Waldo. Day talangan ti mabalin ko ang maitulong iti pamilyam. Awan matikinabak nang ko ang maitulong ko kadakwada. Iso nga anusa kon no anya ti ipatrabaho da kanya. Diyas kay, nabanog akon. Kunak no talo lang ti pukisa kon. Piton tinalpas ko a pinukisan. Sakso marunong nila. Anda pa'y 5 anak kapila kakabagyan ni bakit. Wapo ah. Kanya katan tiyaramida. Mabisina kon. Di nakmut ikanan iti meriendak ni Bayaw Jojo. Ay. Nakatugaw mutlatan ay jisango ti balay da. Uncle!
Siya kung ti sumaro na pukisam! Wen, mabitlaeng. Di ka giino na, tapukisan ka amin. Ay, Diyos kay. Kabalak pa nga tapukisan amin, ida. Oh, apay nga itakala ang asumangpat. Maluman. Agsapa itay napan ka nagpukis. Nay, mulmulagatan nakmatlatan, maldaw. Apay? Diyak kabala ng tiyagsaw, bakit? Anya? Kaya't kong tiyagida dito iso pa. Nagida ka mat ngagpayson. Ay na, langampay tinabambanog. Talulaang mat nga ubing ti pinukisam. Anya talo. May sa dosino ti pinukisa nga ube. Anya? Kakabagyam amin ida. Ay kating kapay nga rod mga na. Nakaluto ako. Mabisin ang kanusaan ka amangan. Ay, nagurukan ti asawa. Kaasimat ang mabambanog. Tatang, di kay mat unay umabuso Mabambanog mat ni Waldo alaka ikaw. Kasta unay abanog na di kalman. Saan matunay, Remy? Ay natatang, amok ti ugali ti asawa. Iso anak ko nakadi kay umabuso iti kinasingpet na. Ha? Daytoy titandaanan nyo apagsasao ako na. Di ka unay umabuso, no di mo kayat ti mairubo. Anya? Nasingpet ngagpayso ti asawa, tatang. Ngem no iso ti makapungtaw. Ha, jak to malapdan. Oo, adulamin day tangay bagbagam, Remy. Jak to pa'y nakita nagreklamo ni Waldaw. Kaluto kan bakit? Dandanin lakay. Mabiitan day to'y amalutaw. Sayot nga rin mabisina ka. 5 pa'y siguro a minutos na lutaw. Rimay, Waldaw. Ay simurag kaklatan dito'y balayaw. Gaputan nakalukat matiri daw. Nanang, ayos lang. Adda ka di ibagayaw. Ay, agpatulong ako makan ni Waldaw. Mapan na kumabagkatan jay linabaak ijay karayan. Naglaba kayo iji karayan, nanang? Wen, Waldaw. Ay, nagadong aming jay linabaak. Iso ajak mat maimot amin. Awan mat nga ron ni tatang yaw kandag iti kakapsat yaw. Mada siguro na pananda. Sige, nanang. Mangaldawak labiit. Ay madamdamakan ton amangal daw. Ay bagkatam labiit jay linabak ay awid ijay balay me. Ay saan ka matkat nga agbayag? Sige nga ron, nanang. Pag isang malutluto jay si Dan me. Ala, mapankalatan, taurayin ka amangan lakay. Sige, bakit? Ala, mapantay nga ron, nanang. Kunak manunalpas kayon ang naglaba. Talupay met abat siya ti gaw-gaw-gawan nyo alupot, nanang. Ay, win nga ron, baraw. Ay nalipatak nga dapay gayam gaw-gawak. Ay tulungan nakmankit day tapno malpasan. Anya? Sana balay. Talupot mimot lang kan ni tatang yun agita. Rugyan tante agigaw-gaw dito karayan. Waldaw. Sige, nanang. Kung may kulay, mutin na kiti na banyaw. Tapos sumutin bagayo itay. Gaya, dapat talo abat siya, asana nagaw-gawan. Ay, pasensya kan Waldo Tulungan na ko. Tapno darasta amalpas. At dahil nanang, naibunag ko amin ang dagitili na banyo dito balayaw. Ay, agyaman akbarok. Ay, agawid ang karo din, nanang. Abangan mo, urayan na ko ni Remy. Ay, mabit lang barok. Apay, nanang? Ay, kadwaan nakpay man nga agibalay-bay. Anya? Nagadudag ito nga ibalaybay, nanang. Agtayo kan ti panagkita, kapoy ti nakaro abisain. Mabit lang dito nga ibalay-bay, baro. Ay, manual daw. Nasayata da kagayam dito eh. Ay, apay ka di ipag. Imanehom ko madya kotse. Adabit mapan ko gatangan ija ili. Anya? Ay, siyak pa'y ti unaam at tulungan, Waldaw. Agibalay-bay tapay. Oh, Diyos. Waldaw! Mapanak ko may di balayaw. Gamada ka mat gayam dito'y parangan. Imanihom jay tricycle may. Tamapan-tamanan ija ilay. Gigidan kayo matin amang ibaon kanyak.
Jak pa'y nangan kit maulaw ako ni Tibisin. Di ka madanagan bayaw. Pakanang kanton ijay mall apapananta. Ay. Syakti mo na nga itulod ni Waldo. Baby, napatag jay papana. Ay, aguray kayo man. Siyak pa ititulungan ni Waldo nga agibalay-bay itilupa. Anyamot ni Nanang. Apay nagpukaw kamatan, Waldo. Buisit! Naglaing kayo nga gibaon. Diyo pa'y panunutay no nanganak ko no saan. Ay, imbundaris mo matanda giti kalablabaan lupot, Waldo. Urang pa'y dayta. Ay, Tara kamin dagiti. Anawam di asawam, Remy! Daytoyan di ibagbagak apag sasautatang. Di ka unay umabuso, no di mo kayat ti mairubaw. Nakaro kayon. Paglablabos kayon. Aramidin dakmutan abagan. may parwar nga tadati iti abang day tapos tuda. Ay na, abunado da pa'y Ay, day talang mat barbecue tila ko na saan pa'y anaimas. Saan anaimas aya? Ketuan. Idi na minsan aging matangak. Impakan ko iti asaw, ta saan anaimas. Uray jay sos na. Nagapgad. Aya. Iso akitain nyo anana. Man-mano ti gumatang. Win nga raud. Mapanak ko magumatang. Ngamga po iti imbagayo, nana. Saan ka mapan gumatang ay? Ay, wen. Mapan kalangan gumatang iti sa balay. Ay, wen, nana. Kunak agumatangak, takumarik ni Tessie. Saan? Ibagbagak nga rudken ka. Saan anaimas jela ko na abarbikyaw. Daan sa nga dagiti ilaklako na. Kasta aya? Wen. Saan nga minamalaklako dagiti lako na kay? Iso nga ilako na iti kabigatan. Hey, saan pa'y anaimas? Ay, jak nga rud kayatin ti gumatang. Agpaypay ka pa'y Apay nga insardan mo ngay. Ay namanang ko. Di ka lamas yan kanyakon. Naktanga na ko niyag pay-pay-pay. Pag inanaanak mat Awan pa'y buhay na mano ta. Amok. Ngamsaan arasunday ta. Tapno parigatan nak. Kat, kasano tangarod ang makalako no saan ka nga agpaypay. No kumanga mintasong bata mo ni Manong Wagner. Ay, agtal na ka man dita, estong. Excuse me. Esther. With letter TH. Ay, agpaypay kakit din. Nagadungan mo. Ay na. Napunon ti asok da ito'y barukong ko. Imbis alaw ti mang puno. Asok! O pare, apay nga insardeng mo dahi tulugan mo? Kita lang si prinsesa. Adda prinsesam? Madambod si kamot. Agar-aram kamat. Kanya ti pagarup mo kanyak. Lakay abaro. No babae ka kuma. Menopause. Awanan. No nobela. Naggibusan ti ayat mo. Ay, di ka man nagsawi ti kasta pare. Kahit, ayan nga jay prinsesa. Day taman Jay aglaklakaw iti barbecue. Wan. Jay bakla. Uy, saan ba't Jay manang na. Jay long hair. Napintasan niya. Dalagang Pilipina Kasta gayam ti type mo babae. Mabainak nga agaran. Kasano ka ama kaasawa no kasta ka? Intakit din. Aguray. Mapanak man gumatang itilako da. Pambarak ama kiam-am mo. Malala. Ang di mo ibagbaga nga dak dito. Gulpiam da ito'y lako, me? Wan, tapulutanan mi man. Ay na, manang, nangag mo? Gulpian na kano da ito'y. Isupot ko nga rod aminin Si kagayam, jay ar-arman ni kumparek awagnar. Anya? Wan, iso. Amamong ni Manong Wagner? Di na madamdamag mo man.
Katrabahwak. Isu ti chief engineer may. Wow! Bongga! Hoy, agpay-pay ka din. Anyamat ni Manangan. Kiligan naklang. Ibawal mo pa. La 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 la. La 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 la. Hoy, La, darasan la, ti la. agluto dita. Manang, di nakmadlapagin na naenan. Tudukan pa'y madamdama dagiti ilako ta a barbecue. Ay na, Manang. Kasi matibiotic. Maturturtur kang ka, Manang. Nagadulakit di reklamo mo na iya. Ay na. Pudnon sa't ibagbagada. Ang naungat dagiti baak. Anya, Manang, makiasawa ka nga minan. apay aya nga ibaon nak. Tapno saan kan nga agong ungat. Agbakbaket ako na balasang. Sige ka. Awan mga sikasukan ka no bumakit ka. Katapay, sika, panawan nakon. Pinagadal nak iti computer course. 4 years, Manang. Jacket nga aglako iti barbecue. Forever. Umadayuak. Anya? Numalpas lang na ito'y pandemya. Mapanak ijay Manila. Isu ang makiasawa kan, Manang. Apay ngay nana, ta saan kayo magtan nga umay gumatgatang itilakok a barbecue? Ay na, kasano kat saan mo't kano anaimas tilakam. Nagkuna. Ni kumarim alita. Dayjay mo, tila ibagbagana. Saan to pa'y ngay may gimatgatang itilakok? Saan pa'y aya? Kuna nakat gimatangan. Kat saan kano anaimas. Ay sus, uray ramanan nyo. Gumatang kayo nana. Dagiti pa'y mo't kukumarit, ti saan nga umay gumatang? Malaman nga raw. Umay kamin to gumatang kanilita. Asino nga'y mati gumatang itilako na kat di pa'y umisem. Hay, si Kamat, tila ibagbagam apakauyawan ni Tese. No saan ajay lako na, jaro pa na ti uyawam. Ay nanana, di pa'y ngamin agpulbos mo't. Bumangon latan, din sapay agdiramos. Saan la siguro ang mahilig nga agpapintas? Isukit day tatirason, no apay nga awan agaram kan kuana. Adamay, Jay lakay nga engineer? wan, jay pada namutla asaan siguro nga agdigdigaws. Bagay da kumakot. Napili siguro ni Tese. Agpili-pili pa'y laang kat saan mat anapintas. Day tangarod kay. O alanana, ingkay gumatangan itilako na nga awan ramraman na. Pare, dumagas taman pa ijay paglaklakwan ni Tese. Ay tapay. Gumatangak itilako na. Nagadwa pagkatangan. Si kakit di mat pare. Kunakman no iso ti prinsesa. Kati sumat. Agaram ka ngamin Mabainak nga rod. Tamok mo't lang nga di nakayat. Padasem nga arman. Basta mabainak. Intan kiti pare. Siyak ti makamukan ka. Di nakman ang awon. Agin babartag ta pare. Anya? Wan. Dayta ti aramiden ta. At dapat kadinabati alakaw yo. Ala, sir. Nabartag kayo matgaya man. Basit laang. Pare. Anya nga tigatangan ta. Gulpiag day ta lako yo. Wan amanong Wagner, mabalin mat. Iti may sa kondisyon. Anya kondisyon, Manong? Kasaritak ni manang mo. Aguray tayo nakayaban. Manang Tesi, Oh, apay? adda kayat na ti makisaritakan ka. Asino? Agsinabat manandagita kiday mun. Ado nga minter aramidat. Gulpian ni Manong Wagner ti lako ta, no makisarita ka kan kuana. Uray no sa
malako day ta barbecue. Ay naman, hang, kaasyanak matan Diya kon makapaypay. Agsakitan to'y barukong ko ang mangang angot iti asok. Anya? Agawid akon manang. Ay, agsubli ka, Stong. Sige, makitungtung akon ka ni Wagner. Gulpiak dagiti lakoy, Hortes. Bayadam nga rudan tapno makaawid kamin. Agtungtong tapay mo ta. Anya ti pagtungtungan ta? May papaniti ayat ko. Agayata ka talaga kan ka. Di naktumot panpansinan. Kat idi pa lang agar-aramakan ka. Kasanumat namin nga ayatan ka. Kat di ka mat agdigdigos. Amom, engineer akmet ka. Wan, amok nga engineer ka. Chief engineer. Ngam, saan ka mat nga rod nga agdigdigos? Dahita ka ditidi mo kayat. Adapay. Ibagam tapno baliwak. Kaslasan ka mat nga agtut-tutbras. Anya, Nakayalyelo dagitang ipon mo. mabain akon. Agpurma ka mat namin ano umay ka ditoy. Sana dayta? Nyamot dayta? Nakachinelas ka kun. Nakalislis dayta pantalon mo. Sige. Baliwak dagiti saan mo akayates Ang agdigusak, kanagpurmaak. Ada ka din hamnamak. Sungbatan na kon. Wan duatan no kwa. Anya nga tinagtungtungan nyo kanitese, pare. Adan namnamak, pare. Talaga? Pare. Agap-apura ka kading agawid. Wan, pare. Agur-uray ni misis ko. Ngam na adapay papananta, mapantapay Inak man ag-grocery. Gumatangak iti sabon, shampoo, pabanglo. Pagpormak. Anya? Iso nga minti kondisyon ni Tessie. Nasken ngagtong palak. Manang, saan na kon amalapdan? Agbiyahe akon amapan agtrabaho ijay Manila. Panawan ako na talaga. Imbaga meten kang kaidentiplanok. Angam kasapulan kapaylaang ita. Opisina ti pagtrabaho ak ijay Manila. Awan ti asok na, kan saanak nga agpaypay iti mano nga oras. Ay. Amok no apay ang nagsinaay ka. Awan ngamin kadwam dito'y balay. Kasano? Panawan akmeten. Agasawa kayon ang ngamin ka ni Manong Wagner. Diktaran nakmanan. Ibagbagak laang manang. Tani Manong Wagner, iso ti soulmate mo. Anya tikat katawaan nyo, nana. Ay ni Mantese. Agmay-may sang agpay-pay-pay itila ako na a barbecue. Awan sapay gimatang. Kasanaw, kat saan mo't ngamin anaimas jayla ako na. Uwan mo't ngamin. Ay, agbakbakat sa amatan ngaglaklakaw. Ay, kaasimot. Ngamin, nagpamanilan di kabsat na abakla. Ay, kat naumamatan ang aglaklako iti barbecue. Numabalin ko ma. Papanawon tayon dita. Tapay ma. Peligro day taasok tila ako na. Makapauya. Sa bagay mo't kit di. Petisyonan tayon san, nana. Ang kaasim sapay baak. Oray datayo mo't ti madaksan. Saan mo't amabalin apuro asilatan Wow! Nagpormakan, engineer. Kastoy mo't lang ti porma ti mapanagaran. Ketuan. Nagbanglukan. Ay uwan agaramak nga rod. Kaya matla ang abalik sa ayat mo kanitese. Uwan Sige man nga rod. Danggak man ti sampal mo.
Tese, ayaten ka. Nakasagana ak amang ikalaysakan ka. Iti sa di naman na simbahan. Nulakit di taaklunam ti panagayat kao. Baw, mabalin betlahan. Maya. Mayat, paray. Mayat. Simbaan san ti pagtungpalan na dayta. Nana, kitain niyo oh. Nay, adamat kadwan iti sa nga aglaklako iti barbecue. Iso dayta, di bagbagada nga asawa na. Aya, kan masikog samot tayo. Wen, masikog. Ay, nay. Kita ay, nag-sweet damot tayo. Ken, agdan kadwa ni te, sino kasta? Saanin nga agrigat ti biyag na? Ay, win nga raud. Iso nagbindot ta iti panangipapan. Ibagbagata nga agbaak. Hanggang saan mo't gayam. Kan kita aw. Nay, nagsingpag ti nakaasawa kan kwa na. Kan isun sa dayta di ibagbagada nga engineer. Wen na, engineer ka no dayta. Ay, nakaswerte mo't ni ti siya. Naanos nga main. Isu asiguradaw. Adayaw, ti maturong na. Lakay, paburas tan ti bunga ti manggata. Ay katwan na. Tapnosan nga iso ti umay suksok dalan dagiti ka. Aruba tayo. Ay na, liblibasan nga rod nga ululyan dagiti ubing. Iso burasan tayon. Sige, agayab ka nga rod iti agburas. Maguray ka bakit? Sino nga iti ayaban ta? Sino ayat ti awan trabaho na ababaro dito'y lugar tayo? Madidagita ta, sadot dagita. Kahit sino nga raw? Amukon. Ni Mang Karyong. Ni Mang Karyong? Wen, nagagat na ita. Naguray tayo ba? Karyong! Woo! Mang Karyong! Ay nasakbay nga ayabam, manungay ti itang dantakin kwa na. Iso nga rod nga iso ti ayaban ta. Tauray manulang ti itangdan mo, mayatan. Aya? Sige nga rod, ayabamaw na. Maray! Dolor! Apay, Mare. Nagburas kami ti mangga, gumatangkan. Manungay ti may sakilo? Nalakalaang, 150 laang. No ije palingkay, 2 gaso. Sige, mangalak nga rod iti 5 kilo, Mare. Sige, alaag to nga rodan di bayad na inton i-deliver ko no bigat. Ay, uwan, Mare. Sige, Maray, tamapanak pa agkanvas di ta kaaruba. Ay, uwan, Mare. Mapankan, ta saan da pa'y anapan iti bangkag da. Ay, sige, Mare. Agorderak iti lakom amangga. 3 kilos. Talulaan? Anayumon 5 tapno agpada kayo iti order kin ni Mare Dolor. Sige. 5 nga rudan. Bayadak itan? Inton bigatan paray. Alang nga rod, Mare Minyang. Lakwan na kami amin nakaruba. Tapno makalako kamot iti manggayaw. Wen, tasyak pa'y laang tinagpaburas iti mangga dito'y paray. Wen nga rod. Iso sigurado nga ado ti malakwam. Lakay, ado tinagorder. Ay kat mayat Tanay, adon atiklis tinaburas. Ay na, nagado ti order ta. Sigurado nga rot ang maibusan nagiti lako ta. Ay, ungayam, pinakan mo ni Mang Karyong. Pakanan pa ilaan kat tangdanan tamat. Ay sus, mabisinanan na. Ay saanin bakit? Mapanton mangan ije ili. Wenno ije balay da. Ado pa'y ayati burasan na. Basitlaan. Madamdama, malpas na itan. Ala, ingkakit mangisuputan iti order dagiti kaaruba tayo. Wow! Ayos! Nagyaman kami, naburas gayam amin na iti bunga ti manggame. Uray la kaya kaon. Kayak pa'y lang ti umulay. O nga raud. Na ito yung ti tangdan mo. Agawi na kaon. Sige, Mang Karyong. Inton sumaro naman na. Agyaman na.
man, Tata Karyong? Wan dolor. Si kansamot ti tinangdanan damari minya nga agburas iti manggada. Wan, nalpasan anaburas kaw. Manungay mo tintang dandaken ka. Daytoy man. Bilangan man numano titangdan kaw. Bilangat nga ron, Tata, ah. Day talaang matinted na. Nay, 100... Nay, 150. Daytoy laang tinted da. Kat agmay-may saka pa'y anagburas, Tata. Kurang aya. Ay, oo, nay mo't dagita nga agasawan. Di dala na asyan mo't kengkan. Ay, imbag lang nga ada igatang ko iti kanal. Wen angam kurang dayta, Tata. Pinakanda ka. Ay, saan nga raw? Mabisinak pa yan. Ay, sus. Maala, umunag ka, Tata, tamangan ka pa'y. Kaasi ka mo't alakay. Dahito iti kupa ni Mare Dolor. Kisayam. Anya, apay akisaya. Basta kisayam. Tapno adu pa'y ti malakwan ta. Numaamuan da ngay. Oho, apay ikilo da pa'y aya. Ala, kisayam iti talo amangga. Oho, tila ibagbagam mo. Sigikit din bakit? Kasta ti agnegosyo. Makamu ka. Kaano tapay abumak nang ngay? No saan ka ngagswiti? Kahit dagito'y ngay daddo mga order. Ay, kat natural. Kisayam mo ta. Anya. Damag kala damag. Sakman lang ti mang kisay. Hey! Talakay! Taol ka la, taol. Asino ayat di tataol ang brown ay. Siyas na na. Asino ka? Ni Minyang daytoy. Umay ko i-deliver ti order yu amangga. Ay, adan. Wala na. Ala, umunag kami niyan. Tanagodong dyan akaw. Agmay-may sak ita dito'y balay. Day tamot aso yaw nana. Saan nga kagat dayta? Ay kan alaag mo tin ati bayad yu order yaw. Ay, sika manlangan timang bilang iti kwartak dito'y pitakak. Nakaroon da ito'y matak. Dandani jakon makita ti bilang. Kasta ayan nana. Mabitlaan ta isok to'y mangga. Ay, mano akilo da ita? 10 akilaw nana. Adda surok na ama isa akilaw. Ay na. Agyaman ano kasta minyang tasinurok ang gayam. Una, agkakaaruba tayo nga raw. Jacket surukana. 5 kilo da ito yan, Mare. Nene, Mare. Di mo ikilo adi ta imam. Tasaan mo't akilwan day ta imam. Naglagan mo't ngamin. Kano dapay surok na day ta? Aya? Wun, Mare. Ay, katagyaman nga rod iti surok na nga ibagbagam, Mare. Agkakaaruba tayo nga raw. Jacket surukanang. Dahil nga rodan ti bayad ko. Ay sus, nagdadakkel mo ti kwarta yun. 1,000 man ang ti kwarta, Mare. Ay, Mare, dahil talaangan tinabati a kwarta. Iso abarya mo. Nay, apay nga itakalaang anagawid, pare. Nagadumot ngamin tinararamit ko di bangkag. Jak na puutan arabi igaya main. Imay ngamin ni Mari Minyang itay, kat in-deliver na dahi ti order ko amangga. Nih, tingay order ka. Ay, diya ka mo pare. Ang madamag ko man. Ada ka di kilwan iji balayo, pare? Adda taglaklakwak ngamin itinatang. Ikilok man nga rod dahi to in-order ko, nuhustumot laang. Ay kaumay ka iji balay, amaray. Kuna na 5 kilo kano dahi to. Kan ada kano pa'y surok na. Ngam kasla agdwa-dwa akmat. Dahito laangan may sa asupot ti saan pa'y anaalang order. Akin kukuha ngay day ta bakit? Ni pare Pedreng, napan kano ije bangkag na. Iso nga itad kung tulaangan inton bigat. Imbatim kumamot na ije balay da. Di bayad na ngay. Di danto pa'y itad. Sa bagay. Kunakken kalakay, nagbiit anagatang dagiti lakot amangga. Huwag niya rod bakit? Ay kurangan tumanin .
Ay na, inton sumaruno, agpaburas tamanan, tailakutan tumanan. Wen, ket jay santol tumat ipaburas ta. Ilakot ta kadagiti kaarubat alakay. Wen, bakit? Saan tan nga umadayo dito barangay ta? Bakit? Ta dito ipailaeng, ket makalakutan. Ay, kurang talaga dito yung lako kanyak ni Mari Minyang, pare. Nagadumat ti kurang nan. Unay mat dayta na panang loko da kanya ko. Kunana, adda surok na. Ita, kurang may. Jakla ko man nag-orderan. Ay, nagalas mo ti kasta nga ugali ti karuban. Ay na, kumarik pa'y Kun nga ron. Nagadu alukon na. Datayo pa'y akaaruban na. Makapasakit tinakam. Dak kaya atin nga alaan ti order ko. Isublik mo tan aday ti order ko. Apay dagita adda di tarwar. Na, dagita ilinak mo ni Mari Minyang ito lang ka. Ikino dahil order may. Nagaduda ha. Malaw, bulag kayo. Bakit? Mm. Yung ka-i-deliveran na ti order ni Pare Pedring Amangga. Nagsapa, katartaraw pa'y lang di manaw. Masapsapa rumrumor day jay. Sige, inak man lang ay. Alaan madagos di bayad na ah. Uy. Maudin day tanga ilakot ah. Uy, ay na, jakto pa'y naramraman ng tibunga ti manggata. Uray sakmat ah. Nasaya at magkit day, tanailako ta amin dagiti bunga ti manggata. Paray, rumor kan? Ay, si Kamagaya, Mariminyang. Nasapa ka? Sinapa kun taamok amapan ka manen ije bangkag mo. Uwi na ta mapanak agmula. Ay, umay ko ito day ti order mo amangga. Dayta, 5 kilaw. Adda pa'y surok na. Kuha mare. Ken alaag matan aje bayad na. Jak alayan day ta. Nay, apay nga ikat nag-order ka. Nagbabawi ako. Ay, sana mabalay. Basta lang tagbabawi ka. Nag-order ka, iso abayadan. Uy, nadapagbayad ko, no kwarta laeng. Kat iso nga raw, bayada mo na. Di ka gungot ah. Kasano ajak makaungay, kat ag-order ka. Ita, di mo matalaan. Ibagak man laken ka ti pudnon, mare. Pudno nga. Kurang, ti kilo dagiti lako mamangga. Anya, ay saos naglastog ka matan amang ibaga iti kasta kanyak paray. Sa anak analastog, mare. Ibagbagak la ti pudno. Ay, basta bayada mo day tao. Din deliver mo kuni kumare dolor. Kurang ti kilo na. Ay, di ka agsawi iti kasta. Amin amangga nga deliver mo, kat kurang ti kilo da. Di ka agsawi iti kasta, pare Pedreng. No di mo kayat nga alaan day toy, aglilinip at tayaw. Nagsasaritaan dagiti kakaruba tayo ditaw nga ireklamo da kayo nga agasawa. Gapaw iti panang lukuyo kada-kwada. Anya? Imay daing kilo ije balay dagiti mangga nga intab mo. Kurang nga talaga ti kilo na. Iso ajak ala inday ta order ka. Tamok, kurang mo ti kilo na. Agririri dagiti kaarubat ang lakay. Taapay ka no? Naamuan da akurang ti kilo jay mangga nga inlako ta kadakwada. Ha? Amin da agririri da kanaw. Ne, nakaamon da kumangay. Adda nang ikilwan da. Yaka mo Mariminyang! Ne. Maray! Ni kumarim adulur day jay ah. Kapay nga ta. Ay kat inkakasaritan ah. Ayak man, Maray! Anya ang iti baga. Ay kat makaamu kamutan ah. Anya ang makamukan ni bagbagam. Insuro nak nga agswitek. Ita, kasta ti bagam. Ne, insuro ka aya. Anya pagliba ka mo, hindi imbagam nga aramida. Ala, inkakatsangun ni kumarim. Ang mga numapan agdaron day ta. Apay maray? Ay na, Mare. Agrekreklamo ni Auntie Lourdes. Di bakit abulag? Wen, agong unget di anak na maestra. Takurang kanungot di lako mamangga. Ay, kuha maray. Uray to pa di order ko ken kamare. Kunam nga dasurok na, ngam kurang mo. Kurang aya? Uray dagiti kakaaruba tayo. Agreklamo da kano. Kontra kada kayo nga agasawa. Ay, unay mo't daytan. Ay na, kaspurok leader, jak kayat nga agaapa kayo, gapulang iti mangga, Mare. Iso nga umay kakasarita. Tadyak kayat, ano lumabas ka dita kalsada, kat barsakan da kalatan. Ay, saus, nasakit ti mabarsak maray. Iso nga rod ako nakamakisarita ka kadakwada. Kat ikarim asaan mo nga ulitan ti inaramid mo.
Uwan, maray. Itod mumot ngamin adya eksakto akadagsan ti ginatang daken kamare. Tabinayadan da kamot iti kayat mo apresyo. Sige, maray. Aramidan mi da itakin nila kay ko. Pasensya kayo pakawanan da kami. Di mo ngamin lukwan adag iti kaarubam, maray. Laglagi pom tay pagsasao ako nana. Kagura na ka ti kaarubam no siniswitik ti pagtimbangam. Iso nga agbalbaliw kayon kanila kay mo, maray.